kum sangkha zakwa songkwa paruk January thla ani a Arkansas marthlang lama tili khote takte chu William Mueller te chen na ani Mueller hi silai ngai na mi tak gun show sa silai shal chin le electrician ani a anupui Nancy chuan an fanu kumria ta upa sarai chu in lama lekha azertir chin thung an na thok bang an lau ho a in chung an han lu chia chu mi papahni hian Mueller te chung kwa chu an lau machun ngal ta sia mai in chung an lu rwalin chung mi pa pahni te chuan FBI agent an ni thu soin Mueller te chu leya buk turin le cheson lawa tukhum lama kut sui turin thu an pe ngala handcuff mangin an kut an hnung khir sak ngal bok heng mi pa pahni te hi FBI agent angin anin thuamani Muelleran ina akul ral thuam tam tham zet le poisa ron zonga ron kal anni ma se kumsum nga pathuma upa Mueller chuan an thu azom du bik thak lo chumi ani wang chuan ani chu anda shanga an sui sa chanta karni chung zet afanu hne na changa chanchin engma asya to lo nuwa Nancy Mueller nu Arlene Branch ngai chu achazan lo hle ti chuan chanpui na zongin sheriff chu awangin tangut mai asoidanin afanu te chu gun show sa ankal fo china chutiang gun show chim an let vele afanu chuan aron ko zia china ni Mueller te chu Chenom County a cheng ni ma se sheriff chuan anni chungkwa chu asia a an chanchin ngai ven chu alorem ti ngal twal chung thunei tu tenen chanchin ngai venin Mueller a Chenom te chu thu an hanzot fia a theitop achwa chungin sheriff chuan Mueller te chung ko nu mareng reng a muzaulo an ma ni shetiang tu te ngai po a chalo chan hle chen khat chu an hlau thonga tam tak chuan khoya emo an kalanga hun engem ti chung an ma ni chawa han omshan an du ani ang ti in ngai dan an nei ve thunga Mueller te chung ko khwang cherbo achanga thakhat na February ni som pakhata chuan lo nei tu pakhat hian Mueller te chen na achanga mail engemo za ta hla a kongpui sira thu ruk le nu che alo Mueller a jip chu an muchwa an jip muchwa chui chiang tur chuan Lepuk Sheriff's Office ami Detective Aaron Duval chu tir ani a Russellville achanga Marlam Mel songni vel hla State Highway number 7 kong sira jeep chu nimbuk muna thu rukin alo omani Nancy Mueller purse chu jeep chunga mu ani a wallet le ID te chu purse chunga an lo ombok Muelleran gun show sa asyam sheivel thiarna na manchin jailer motor nu chi bom ero chu alo ruak vek thung an bauna achanga thla engemozat liam to ma se Mueller te chung ko chanchin ero sha toreng ala omlau chumini chuan tili achanga chimthlang lam mel somlia hla a munre le thlithot vuk vuk na Russellville kianga Illinois bayiwa chuan nu patwa khat upalam deu to te chu ngakwai che in ani tihlima sanga in an chocha aron ei hun tur ngakin longlenga an thu ani an nu jok chuan anga kwai chu a han phi lopa sanga ni lovin tennis khelna phekhok hlui lam to tak hi a khai chuak phekhok a chang chuan kero hi ala lor chuak wa mai zui arap lutuk chuan ngakwai shui chu chep chatin janpui tu zongin ankal takala darkare laute nuwa search team te chu lo thlengin Sheriff Winter sakai shwai na in bayu dil dap na chu an thok ta ngal thir tlon sholzet a mor lam kum deuh mangin dil mung chu an zubata tuinoi lut thiam ten tui chung an lut bok rim taka nileng an be no in mi kutwara thi ruang pakhat an khai chuak chu mi thi konga chuan lungtum hi phwar be ani a thil char be na dak tape tam tham se tabil nan ani alu chu ip ang deuh rewa khu ni in tape mangawe nan ani a chung thil te chuan investigator terelu chu ati boy hle achan chu an nu chui chin pangai angkha ani tlat law
in tha na dik tak ani ti achiang lainat na nei map lawa in ngai sak na ngei ani investigator ten ruang chu an han en fia mei chinau pang ruang ani ti an fin fia ama kuma county shandaya mei chinau pang kumruk mi ruk bau ruang ni inan ngai ma se chu nau pang pian mang le ruang char thom no le pumrwa te chu anin millau awangin midang zok ni nge in alang atuka chuan ruang pahnih dang taksa peng chen khat kim lau an mobile le ta chung ruang pathum te chu an konga lungrit taka in khai veka plastic bag manga an lu chu tuam ni in duct tape manga nget taka char nan le vek an ni bok dental record DNA le an thom no mangin ruang chu tu tenge an ni fin fia ani a chung ruang te chu kumsom nga pathuma upa William Muellara anupui kumsom ni pariata upa Nancy Mueller le an fanu sarai te ruang chu ani chung ko khwang cher bo na chu chum khata mi pathum rap thak taka thana nu chuina tur alawni tareng mai le William ale Nancy te thi dan tur chu han ngai to mai po in arap thak tak zet no pang kumriat mi lek plastic manga alu tuam ni in duct tape manga ve nan ani a ataksa a lungtum pan som parukarit phwarwe ni in dila pai ani chu thil rap thak tak ti tu tan chuan eng chuan lamma a om thei lawang autopsy an hanti a coroner chuan chung ruang te chu January ni som pakhata chang to in tuya anin chia to ninge in asya chu an mun thun ber ni kha ani uluk takin an han enfia zela ruang phwar na na man dak ti pa chuan rong pol them hi alobet noi mai investigator te chuan chung rong pol them bet noi duct tape te chu enfia turin Washington DC a FBI lab lama anthon forensic chemist chuan chu rong chu motor rong nen in ang hle in asia mabak omta chu amil puicha chu tiang motor rong model ni na enmil chu anita ani infrared light mangin examiner chuan chu ronga chuan engbol hlo tinge om ti finfia tumin uluk takin ahan ena ti chuan ronga bol hlo chi sang om te chu computer database a anda lut le database a chuan kumsang khazakwa somthum pali achanga motor rong siam chwa rong chi sang le model sang te da lu ani a until enfia na result chuan Arkansas investigator te chu an nu chui laya mason na masaber aron thlenta ani ti chuan ruang phur na na man motor chu apol ni in metallic blue nge ani ti an she theita FBI te chuan chu ai chuan sorzim le shetin motor chu General Motors siam lir the nge ni in an she tabok investigator te chuan poi khoi tu chu mi pahni aya claim lo ni in an ring pakhatin kar pola ruang phurin dil lampanin akhal ni in alanga pakhat dang chuan Mueller te jeep chu khalin azui ve thung ni in alang ruang te dila an the thang lai hian an chung kwa hi plastic bag manga uplumin an thi fil to nge ni in alang bok Little Rock Arkansas a Bureau of Alcohol Tobacco Firearms and Explosive ATF anti-mai chin chumi te chu nu chuina achan pui turin kaulu ani a ATF agent Glenn Jordanan chu nu chuina chu a hau ani ATF te thunei na in a hwam the na chan chu Mueller hi danang taka federal farm license launi to chin ani a chumi omzia chu zor atana silai lam tam thamzet akol thei ti na ani chumai baka Mueller le achung te hi tha ngei ani boka ATF te chuan Muelleran a federal license achan ma a asilai kol zong record kim chang an la kol thlap bok license achan nu in silai a shal thu an la don law awangin Mueller silai kol an mu zo law te chu ruk baw nge ani ti an she theita ani an tum danin silai baw te serial number chu National Crime Information Computer a chhutlu ani anga an nuwa chung silai te chu anron in lar hlau chuan an nu chuina a chui zui tur nu ma an nei don ti na ani
he thil thlen ma kum khan malam khan Mueller te chungkwa hian ruk an lo tok to a chu wangin Jordan a chuan Mueller a hming hi alo hribil to hle chumi chuma rok an to chuan silai panga le silai mu engemaw zat tiamin dollar sing li hu sumdo na bungrwa an ruk sak ni in Mueller an a report kum khat chunga Mueller te chu rok le tha an ni awangin agent te chuan hemi te chungkwa hi ruk bau silai mang chin le shal chong le chin polin an bitum ni in an ring ani lau po in sipai anga indin sarkar daudal polpo ani ve thei thau bok ani Mueller te bungrwa en fiaturin investigator te chu an ina an vakir le mase an khwang cherbau nu khan an chung khat leina hnai ten bungro hlu tham deuh te chu an lo la deuh vek to anin lwa nei tu stuart te chuan bungro lak bang te chu kol tha in a garage a alo da khom hloma chung bungro lak bang te chu an han en fia a serial number lo la in bill thlap silai da na bom chu an hmuta mase silai ero alo lo thung an chung khat leina hnai ti ne na an thalak hau an hmutel bok ATF te chuan serial number chu NCIC ya an han chhuluta an thil zon an hmuta chu silai chu Travis Bracken akulte an chui chuak ta hlau mai hepa hi thlanga hmalam khan silai alo pai ru ka wangin Washington a man ani a chu a silai kol chu poi khoina dang ne na inzom ani tak awangin Travis Bracken chu Washington Police ten silai ruk alo ko lawangin an man non le ta ani Jordan le Duval te chu Bracken thu zot fia turin Washington State an thlok luta Bracken chu thu an han zot fia silai chu Washington a gun shows nakmona ale ni in a insoi asilai leina mi pahni te pakhat zok mel chu alasia chumi ani wang chuan investigator te chuan Mueller te bungra an enfia na a an chenrual te ne na an thalak an char chu Travis Bracken chu an han entira Bracken chuan silai shal tu zinga pakhat zok chu ani nge ti in afin fia ta chu pa ming chu Keith Collins sa ani agent te chuan William ale Nancy Chan te chu Keith Collins a thalak entirin an chito ngayem ti an han zot kwa le a Collins le Mueller te hi thokhat lai kha chuan anin po hle a gun shows te po an lo chim hau to thin nge nge ani investigator te chuan Keith Collins saping dik tak chu Kirby ki hoa ani ti an muchwak bok ATF te chuan Kirby ki hoa hian silai manchung changa voitam tak dan abo cheto ani ti an muchwak tela chumai baka ki hoa hian white supremacy movement a thuk takin innam noina ane telani he pol changduang takatel te hi sarkar andau dala ral thuam rip tak tak nein pol hlau tia chiar ani ki hoa chu Mueller te twal thina a rin lian ber anita a mase man tura an tho chwa ma in investigator te chuan fin fia na tamzok an ma mobile twal thana thlen achanga thlasom pakhat na alawin her chuak ta chung khat chu Sioux Falls South Dakota a rual ban lo te ta na mun ruwa ta police pakhat chuan Chevrolet car lawin hung chu a hmu a motor chu va panin a torch light ken chuan a chung a han chhun a chunga chuan lavalai deuh nu patua khat an lo mu hi la a chunga lo mi pa chuan Sean Hansa ani thu soin abial nu naw pai mek nen chulaya chuan chol zok tumin an din thu alo shil chu motor bumpera a sticker in bela changin police chuan chu pa chu white supremacist zingami ani ti a shethiam ngal mai silai a kol le kol law a han zota Hansa inti chuan a motor nung lama silai pahni ada chu a entir chung silai serial number te chu an hmun pui lama shilin a enfia tir vata ruk bau silai ani ti an hmuchhuak le ta zel silai pakhat zok AR-15 rifle chu Mueller te in Arkansas atanga ruk chwa alawni a Hansa chu man anita ani
Mueller silai bauzi nga pakhat South Dakota a inlar ti shilshiat ani nuin Arkansas investigator te chu hensa thu zot fia turin South Dakota an panleta hensa chuan tharuk malam khan Washington model pakhata asilai le chu AR-15 silai chu anin thleng ni in asoya silai a thleng puipa ming chu Shivi Kiho ani a Karbi Kihoa fapa upaber ani tuna chuan Shivi Kihoa po chu Mueller te thana nen thlunzom ani vele ta hensa po chu investigator te chuan uluk takin an chui zuya a Chevrolet car pola chang chuan enfia atan rong them an la a uluk taka enfia ani no in dakte pa rong them kai an monen a in min lauti an fin fia ta hensa laka chang chuan thu han shat bele tur chuang a talo ani nu chuina chuan Chevy Kiho lam a hoi to a ma se Chevy Kiho chu khoya ma anjong muzautlat lo car engi muza aliam le to a Ohio State Highway Patrol Officer Harold Harkar chuan dan pa ngain ahna antuk sak chu athok le ahna chu Cincinnati achanga hlavak lawa khote ve deu Wilmington a phalchin ba ka chaka lir thei khalte lauman ani lir thei ve wak a en thli thlai lai chuan car Chevy pol pakhat speed limit ayamwang fe atlan chu a hmu a Harkar chuan chu car malama chuan license plate a in tar lauti a hmu karin Harkara atlan pe lain a driver chuan petrol car po chu en lavin le Harkara po chu a ve ani ti po shelauni in alang akut pani chuan steering wheel wanin ding takin malam a enkal mayani passenger zok chuan Harkara chu aron en mai po ni lovin nung lam le hoi mewin atuk ver achang chuan aron clear zui thunga Harkara chuan lir thei reng rengin nung lam le malama license plate antar turani ti Washington State in aphut ti ashetyang hle an mun puilama license plate number chu thonin dispatcher in chanchin aron thon le thun nga pa chuan car chu a zuya dispatcher chuan license plate le lir the chu anin milti aron shil ma se chu license chu athi to ti anon shil tel bok ani ti chuan Wilmington kongzau deuh lai an thlen nuwa traffic stop tura mala turin Harkara chuan arel ru asiam fela Harkara car hi video camera nena thuam ni in a dashboard ta wa ani ti chuan kongpui zau lai an thlen chuan car chu ding tura shatirin a car siren chu a han tiri ta chuai chuaya car chuan kong sira pana ading tangal Harkara chuan car chu va pan na in pute u in chamo khonga in ID kalau en theng nem ti in driver le a passenger phur chu ID phur turin angena chutia avabiak chuan Harkara chuan harsat na anei chan tatlat mai chung mi pahni te chuan ID an lau nei hau lau driver chulung kham nei le lau thong mel takin achonga chuti lain passenger chuan ding takin malam amel thung Harkara chuan ahim na angai tua telangai ti shethiam ngalin anni chu lir theya changa omson tira da shanan ngai ti po asia omdun tir lava driver chu ama car lama ashwai shan chuan Harkara chuan anche dan chu athunun theizok don ani motor changa chuak tur chuan hoi hom takin ashila ti chuan driver chuan Harkara chu a car lama azui pheive ta officer in dap a hantum chuan driver chu rang takat nung lamatul sonin a inveng ti ti tamai officer nena chuan min hnai lo shamte hetianga inti nom na ngot hi ka do lawanya ti in kumsom ni pangazet a service chungin Harkaran chutiang chongkam bungra mangchu alatung ngai hau law makpo ati khermai chu mai baka anlandan po chu mak ati tel hle sipai lume angin anlu te chu an meta passenger chuanin Marine Corps hau hak chi thuam a in belbok chung anlandana chang chuan Harkara chuan sipai anga injir pol pakhat member anni aringal kung poisir le lama lo tlan pel mek deputy sheriff Robert Gates chuan Harkaran driver abemol mot lai chu lo mu in puibom turin a car chu aron her leta
officer te hi state chung thingtlang bialbi ka mani chawa thok chin ani awangin hetianga inpui bom hi anti dan phung ve reng ani officer chuan chulai thil thleng din mun uluk takalo enjui chu anna tho ber ani a zo na lo chan emo thupe konga a in nam hnoi ve lo chu officer har kar na tur ani a gate na chu uluk takalo ena lo clear ani ber driver chuan construction site a na tho tur an zong ni in officer te chu ashil har kara chuan driver nena chuan ami phur pa nen identification an pe theilo ani chuan anir thei chu mansak ani tur thu ashila chutia anin biak mol lai chuan driver chu tlan chhiat tumin a motor omna lam pancha atlanta phut mai officer te chuan driver chu man tumin an zui ngal kongkhar a hon don lai chu an vanang chinga chutia man tuma anin po boy lai chuan passenger zok chu motor changaron chuang chhuakin silai aron met puak ta ngal mai passenger chuan chulai mun chu tlan chhiat san ngalin a in sa seng zuya har kara chuan tlan chhuat tum driver chu lo ti din atum akut chu kongkhara alatang zui mase a phel thei ta shama driver chu motor chuan atlan liam man heng thil thleng zong hi har kara motora video camera chuan alo la vek ani rin hel passenger chu thing huna atlan luta gate chuan a zui zel thing mun cha taka chang chuan lambun ani thei ti sha in thing mun chu akal hwal ta zoka har kara chu chuti lai chuan akara kirletin mun pui lama chan puina avadil Ohio Wilmington Police Department ami te chu reilo te chungin silaya inbe na chu shatir vek ani a officer pakhat Robert Martin apon chu chanchin thar puan chu lo sha in rin hlel tenga evenin atlan kwal ngal electrical supply company te parking lota chu car chu awahmuta a enfia tuma ain khal phei lai chuan car driver chuan silai aron met puak le taringot mai ani po kara changa chuk vatin silai phoin akap let ve ngala police dang pakhat Martina puiturin aron thleng ve bok chuve le rin hlel pa chu industrial area a ain sa seng ta zoka chu pa chuan silai mu somthum pahni zet met puakin mukhat chuan anbul hnai lo ve midang pakhat chu ahliamani inkana thlenna masazok muna chuan investigator te chuan engthil chi ange thleng ti le silai kap tu ni na shat tumin anlo boy ve meka metal detector mangin silai muruak an zong ani chulai mun ma zong chu uluk taka thala in evidence an mu thei ang zong chu an khon khom boka khote takte Wilmington hian hetiang thil hi an la tong ngai lo police te chu silai keng suspect pahni te zong turin anin pwa cha tarum ruma walte chu zana po zong chun zom zelin Chenom County dangte atangin an mani puitu tur an cha lutbok police te chuan chung miswal te chu an tlan bo theina turin tharum tho an she don lauti an sia tu emotha ani ma ngeya an zon mu wat angai ani inka na arin hlel pani te chu khwa khir lawin an la twal chaya ATF tele Ohio State Police te chuan inka avoi ni na thlenna mun le miswal ho kar chu an lo enfia silai kap tu ni na sha thei be se in pui khoi na thlenna muna chuan uluk takin fingerprint an zonga kar chunga chuan rifle engemaw zat le silai musang chuang baka sipai mamo chi sang damdoi te thlengin an hmutelani asiam chuak tu ten an pek receipt mangin chung siam sei te chu an chui chuaka silai le amu tamjok chu Arkansas a silaya sumdong an tha tak William Weller ta aloni motor chunga sipai mamo tam tham tak an mu chuan silai kap tu miswal te chu tharum manga sarkar do zonga che chin polzinga mi anni ti atar lang Ohio investigator te chuan chu thil chu an ma ni main an ching fel thei do nau ti in sha in FBI te chu an shatir ta a Cincinnati field officer FBI agent Bill Hargreavesan investigation chu akai shwaya he case hi ram chunga indik rap na case a chang chauta achan bulber chu kar chunga manrua an mu tewang ani pakhata suspect hian silai enge moza silai mu tam tham zet baka
ดานเก่งโกตูเตอินทวมนั่นแหละมันโรมันชินเตเละดานเก่งโกตูเตเชียเทนะ identification เตอันเรากลเจ้าอันนี้ Ohio investigator เตจวนการ registration อาจังจวน spoken Washington DC โคสามีประคัด Jacob เซเตลจูอันทวีชัวกะเซเตลจวนอินกานัทเฮนนีอินอันนี้จู Ohio อาจังเมลสังนี่อายลา Washington State อาชันเตบุลาโคสานีอินอสอยจูไม่บักะอมุตอร์จูมีประคัดเชวีเกฮิโอติมิงปูเนนาอชัลโตนีอินอสอยบกเซเตลทุนทุสอยจูอดิกเงยนีติเนมเงนานทุในตูเตจวนนี่เองมุจัดหุนอันมันอังไงพาอันนี้ Ohio State Troopers เตจวนเซเตล driving license อัตลักเลมันเหล่าอวังอัตลันเชตาวิดีโออัตลักเตจูอันหันเอ็นมิลาทลักปนิเตจูอันนินมิลตาเฮาเหล่าไหมวิดีโอเทปจูนุชุยนาอันมันโรเนชัดเบอร์อันนี้Ohio State Police เตจวนสิไลกับตูนี่นะชัดตุมินวิดีโอเทปจูรัมปุมาอันตลังจัดตัดตบไม่ยันีสิไลอินกานาวิดีโอเทปอันติดสวาจูรัมปุมา Prime Time News นิพาอินจูจวน investigator เต็นอันมาโมนุชุยนักงาโกมูนาอรุณชิงสวักตาWashington State ตัด TV reporter ประคัดจวนอินกานัทเห็นลายดรเวอร์จูกุมเองมุจัดมาลามา TV show hard copy ที่อัตานา interview อลาวเนปุยโต white supremacist ข้าอันนี้ที่อาเชตสวักจูปามิงจูชีวิเกฮิโออันนี้ police เล่ตัวชงมีเองมุจัดินจูปาจูชีวิเกฮิโออันนี้ที่อันเนมเฮดเวบุกันีArkansas มวยลาร์ชุงกว่าปฐุมเตถานะชุยตู Pop County Investigator เตปุนจูวิดีโอจูอันเรา NVA ชีวิเกฮิโอจูอวัยขัดนานวิดีโออันมูเวตา Arkansas ตัวฐานะชีวิยารินเลดอันนี้อวังิน Pop County Investigator เตจวน Ohio State เล Federal Investigator เตจูมิสวลมันตุมาเบปุยอันทักนักงะเทโตปินอันปุยอันนี้ FBI agent Hargreaves มุตูรินเละอันทุชาเตอินชิลตนตูรินดูวัลเละจอร์แดนเตจูโอไฮโออันปันตาฟังดูวัลเละจอร์แดนเตจวนตัวทัดตูจวนตัวที่เตรวังที่อาร์วิลนัน General Motors โพลมังติ Hargreaves อันชิลาสิลายอินกานาจักอันตันสันคาโพลอันนี้ไม่บากะat sunga muelara bungra mu ani bukawangin agent Hargreaves sa chuan Arkansas at tual tha na le Ohio inka na chuan inzom na anei ngei aring ani no chui tu te chuan kar rong them le tual thi te taksa arong pol an mu te anin mil phut chuan Arkansas poi khoi na le Chevy Kehiwa thunzom tu tur forensic evidence an nei theidon ti an sia ma se van doi thak takin FBI lab Washington DC examiner chuan kar rong them le Arkansas an mu rong them te chu anin millau ani ti afin fia ta thungani ole khati song kha voina ta na kan ti chwa thei chuania kan channel min ngai hut saka atira changa top thleng min en sak tu te chunga abik takin lom thu kan soye ni man nuam vek ole